Ini kelas bangke exercise 4.3 along level Shaluna. Question number 1. Draw a graph of each of the following linear equation in two variables. Adapla graph is a mananji. Draw a graph se manang say a linear equation like is a equation along 10 se kopila a graph se manang one variable dala two variable do the two variable along say tum equation se man se pila a graph to answer se manang. Number 1 nang pila buka x plus y is equal 4. X plus y deh x plus y is equal 4 ऐसे ग्राफ से मारी बोले तो आप से तुम तुला आहेम से मार नहीं बॉक्स से मार नहीं फर्स्ट तुम बॉक्स पर किना हाँ चलो दाग पे दाग के फर्स्ट के x दे x and y x and y deh suppose dak pula x along item dari 0 bi kawang hari x along item 0 bi kawang lalu pelete x along item 0 bi pelete dari pula 0 equation stem lama 0 plus y equal 4 udah lalu pelete 0 din ka 0 jadi aja tab dera pase next y equal 4 deh lalu terus y long ke pilau entum pilong ke 4 so y long ke pilau ke 4 next y bang ka langsung se value bina itu suppose y long ke tum ke kom na ke pilau 0 bina dah 0 ena y long 4 तो equation असर तें तथा x plus y long के पिला तुम क्या इनके 0 0 का is equal 4 बोलते हैं next के पिला ते x plus 0 दिन का बदलो तो x 0 दिन का बदलो plus b बेलो लालो बोलते हैं 4 तुम x वैल्यू करना क्या देखता 4 लालो से तो पिला itu value long elo tadi x value lah kan y value long apa lalu pertanyaan next itu pilih klaim nih graph klaim nih deh draw a graph itu aku nampak pasti masuk ya pakai x long ke 0 pen nalo 4 deh x long ke 0 ini banyak ke 4 dapat x long ke 4 pen banyak long ke 0 deh masih lah 0 pen karena kelihatan ke ha 0 pen halo 4 deh 0 pen up to karena 4 lah 4 akan dah apa belum hari dah hari si apa belum 4 sing dan lang doro deh next dah pun ke y yang ke pula y yang dah 4 deh y yang dah 4 lalu perut itu la sodak pen la sodak platum do lang po deh la sodak pen sodak platum direct la po siri pen ang po scale do scale pen sir na ndar la po siri pen platum ndar dak pula dapan ke la sodi malong equation to deh sodan lang hari equation to ya noi x plus 4 popular sorry x plus y equal 4 boleh so equation tahu dah deh sini ke deh sila bangke pula question number 1 abang ke la 1 abang lah deh number la 1 abang lah deh nanti lan question number 2 bangke x minus y is equal to box draw non we have to one son box along ke
x y. Suppose x along ke pila x along ke nahi ke x along ke nahi pila और y along ke 0 ले y along ke nahi ke 0 बोलते equation x minus 0 is equal to lalu बोलते हैं के next ke pila x ke 0 bang 0 equal to ले x lang ke pila bang 2 bagi dapat x x minus 1 equal kana 2 x equal 2 nah minus papu dan jadi plus deh x equal kana 3 deh x equal ke 3 kalau teh draft bang talo non next draft tengah box bang talo non next bang ke draft y nasi 0.1 di 0.1 nah bang cinta nong lah di nge 1 pen nala teh x na bang ke pilot 2 and 3 di 2 pen 2 and dak bang ho 2 and 3 Thứ chỉ trình đến nó là 1 đi đã hỏi đi 1 cái là đặc biệt perpendicular đi nó ban chính nó sắp rồi nó đặc perpendicular sidi line di mana ini ada equation tổng nên cái đấy với x minus y equal 2 lantai nomor 2 bang ke anu coklat